apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bumatak man mare na limastik a sigarilyo, kentay sigot agad gatangag. Mabiit lang ang tayalaan ka, pariteryong. Ni, mare, ni pare huwaning tilimabas. Inal daw sa mata kastatar aramidan na mare. Morning exercise na ti agjag-jogging, pariteryong. Day tagayan ti sikreto na Wen, inal daw ti panag-jogging na. Kan mayatikan kanin na, pare. Balanced diet, ama ko na. Kasanumatan na mo mare. Naistorya na kanyak ide na minsan, pare. Day talagang ti sikreto na. Iso anak salon at kan mayat ti pamagina mare. Wen, healthy living ka no ako na. Isuntuman mo taramidak mare. Rugyak tumat ti bagbagada a balance diet. Kan ag-exercise sakmutan mare. Kabailam nga rod. Wala. Siyak pa iti ko na mare. Nalakalang dahit Magtuyan kiting tiga-gatang asigarilyo mare. Anya ti masidaber ta bakit? Adobo ababoy tiryong lakay. Ay nawaw. Awan ti nadluma. Naimas mo ti adobo lakay. Namanti ka. Kan puro tabangar bakit? Kat sigod mat ngagsidsida ka iti adobo. Saan ni ta bakit? Ta healthy living matinda tao. Anya? Wen, manipo dita. Klik-klik akong lagi ti makan nga adda ti madi nga ipiktunay ti bagay kan ag-exercise akong bakit. Anya man ang tinapampanuhunot mo aya. Mangrugiak ita. Iso nga ano sa masidaan ti adobo ngayon luto ma. Ta saan akong amangan iti namanti ka amakan manipod ita. Ay nawaw. Anya ti aramidem dito yung katrabi enter yung lakay. Nagsisigarilyo ka pa lang. Umuna ka na maturog bakit? Ay nawaw. Kalkalpas mo lang anangan. Anya kalakit din mo't timberta bakit? Pakibiyangan mo't aminan. Anya ti ko na mitay. Kat saan ka ngagsida iti adobo nga inlutok ta namantika? Ita, agsigarilyo ka matgayam. Ay naapay ngamin aya pakibiyangan ti barag sigarilyo bakit? Sa bali mo't tinasaritaan daytan Healthy living? Ngam addamat bisyo na? Ay nawaw. Naawan ta aramidan bakit? Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan. Ay nawaw. Nasapa ka mat anak ka riing si Kateryong. Magjogging kita bakit? Anya? Saan ka di ngayon baking ka healthy living da tao ita? Awan latamok dita. Ay, no mabayaganak, si Kanton ti makamu agluto ay. Apay, mano nga oras ti jogging mo aya? Agpadayak bakit? Sakto man ang agsublay, tapno ma-exercise mo ti bagbagik Mabalin mat adi talatan para angan. Ijay dayang arod ti kayat ko. Anya ko matinagdumaan na kat jogging laeng mat ti aramidam. Awanin ta do asaw bakit? Taktakan nakpailangan mo. Ala, mapana ko. Bumatangak man iti sardinas, marinena. Nakita ka nagpadaya ni pariteryong, Mariberta. Ay uwan mare, nasapa nagpadaya. Apay ka no ijay daya, Mare. Ag-jogging ka no? Isto ti exercise na. Anya? Talaga nga impapati na ti healthy living asang kay bagana, mare. Ay na, mayat kumaan, no isardeng na mo lang, ti panagsigarilyo na, Mare. Kat no uray kalkalpas ni anangan, agsigsigarilyo latta, mare. Mano nga istik ti sigarilyo ti maibos na iti maysa nga aldaw, mare. Ay na,
Uray balance diet ti kankanin na, kan inaldaw nga ag-exercise, no adamot bisyo na, awan lata amare, saan ama ko na a healthy living ti kasta. Isumat ibagbagak kan kwa na. Kamawang mo dengdenggan na, mare. Si Mangpat ka matgaya, Manteryong. Kasangsangpit ko lang bakit? Ay nawang, kalkalpas mo nga nag-jogging sa ita. Agsigsigarilyo kan. Isungar mati nanak, apa iya? Kasta ti healthy living asang kay bagam. Sa anak mo tinamangmangan, itinamanti ka. Kan inal daw ti panagjogging ko bakit? Ngam kalpasan ti pa nag-jogging mo, kan panangan mo, kat agsigarilyo ka, may. Apay ngamin aya bakibiyangam amin agaraw ko si Kaberta. At dangarod mo ti diskarte. Palagiplaeng lakay. Kasanwa na ibagam a healthy living no adamat bisyom? Basta kas jay, no ipalawag ko, saan mong tumaglang ang maawata? Jak amukan ka, Teryong. Ada kalipay tila ako makamatis, mare. Naibusan pariteryong. Ay nawaw, anya nga tila ako mairekomenda iti kas kanya kasensitibo iti makan, mare. Anya ti kayat mo aya pare. Sidasa na naman ti ka, mare. Natenggo mano iso. Adalakok apako pare. Mayat apang salad no kayat mo kit di ang. Sagmanungay. Nalakalaang pare. 30 ti kagudwa a kilo. Nga na, ikanak man nga ron, mare. May saap ako kan 5 istik a sigarilyo, mare. Ay nasa anak ko nga aglaklako iti sigarilyo pare. Isardeng ko. Ah, Sa maysa, nakunam a healthy living ka. Apay ngay agumatang ka iti sigarilyo. ay na, mare. Kat healthy living, mat talaga tar aramidag. Anya nga ron tiganas na nga, no ag sigarilyo ka mo ilaang. Na, apay ngamin, ay apakibiyangan nyo mo tidiskartek, mare. Healthy living ka di pay, no adamot laang ti bisyong pare. Amom si kanena, nagado nga ibagbagam. Saan kon nga laan ti pa ko? Gumata kang malangin di sa bale tersena. Ay, inal daw alumablabas nila kay mo iti paraangan may berta nakaw. Sa dinaw ti papapanan na aya. Jogging ti exercise na, nanang. Exercise. Wan, healthy living ka no nila kay kuita, nanang. Nartin tupay numakan ti saritaan. Di na kayat ti mangan iti namantika. Kano nakita nga jagjageng kabayatan ti panagsigsigarilyo na anak ko. Makuna ka di pay a healthy living ti kasjay. Jakman amo iti asawak, nana. Bagbagaam nila kay mo anak ko. No kayat na ti healthy living, isardeng na pay nga umuna ti panagsigarilyo na. Apay, adadenggan na aya dayjay, nanang. Anya, Napakibiya nga, kuno kontrakter aramiden na, awan apaan naktumanan. oray mayatikan kanin na, kan inal daw ti panagihersisyo na, no ag sigarilyo mag, posiblay ang makaalamot laang iti sakit na. Sa tino tinagapwam, Teryong. Itenda na nalusing Tata Lucas. Napanak lang kimatang iti sidaag. Puro natin masamot tiginatang mo. Adamad basit karni na tata. Panglayon lang itinatang. Itaman pa. Wana ta healthy living da tao ita tata. Healthy living ko na. Ngam sigarilyo mat tipas asukam. Asok lang met da ita Tata Lucas. Oray mayat tikan ka na. Kan exercise ka. Nagsiksigarilyo ka batlahan. Awan ti sarbina. At dangarod ti ebidensyayo. Amang ipanagnak ahusto ti bagbagayo, tata. Ha? Nilakay mo ti limabas iti sangwanan ti tersenak Mariberta. Agjagjaging manen kabayatan ti panagsigsigarilyo na. Jak amo kan kwa na Awan mo ti denggan na asao, mare. Narigat nga agpayso no kontraan tayo nilakay mo, Mare. Nakaungot mo't laang kanyak idinaminsan nga aldaw. Amok, mare.
Saan na pa'y nga inala tigatangan na kumakin ka? When ata gumatang kano iti pako asidaan na, tapno saan apuro naman ti katikan kanin na. Ngam gumatang matlaang itili mga istik a sigarilyo. Uray ni nanang. Kinasarita nak idi na minsan, tanakita na kanumot nila kay ko, nga agsigsigarilyo kabayatan ti panagjagjaging na. Ay, agbambanog laang at talaga, mare. Saan a healthy living ti kastangar aramidan na? Ngam no kasta ti may bagaken kwa na mare, makaungat. Ala, di mo latan pakibiyangan, mare. Ay, orayan na siguro nga adda ti mariknana sakbay nga agnakom. Aywan, kasla na damag ko, saan kan nga aglaklako iti sigarilyo mare? Insardeng kun, mare. Makapakonsensya ti aglako. Nang runa kat sobra matan ti panagsigsigarilyo ti kaadwan akalugaran tayo. Ay nawa, kunakmat amang iloto kay tinateng, ta isuti si daag, bakit? Adamat inggi saklakay. Ay nawa, apay mo't akinargamit ti mantika. Anya nga rod ti kayat mo nga eh. Ada aya may gisasaan ang mamantikaan. Napudot adanong ko man na. Nagadulakat a reklamo mon ay si Kateryo. Aglutok lang ti sa bala si daag. Nasaysayat pa'y. Tapno ammom no anya ti kayat mo. Di muntungan ngamin maawatan ti ko nakasaan ako ngagsitsiday ti namantika. Numantika, nagado a reklamom. Ngam no ti panagsigarilyo, di mo may sardeng. Kunam a healthy living ka, ngam agsigsigarilyo kalataman. Kumusta matan nila kay Mau, Berta, anak ka? Kas iti sigod lataan nanang. Indam abulan na nga exercise. Kan saan amang mangan iti namantika. Ti panagsigarilyo na ngay. Agsigsigarilyo lataan nanang. Ay nawaw, di na pa'y gayam insardang. Mano atawanan na kasta ti bisyo na nanang. Uray ko na a healthy living ka no. Agsigarilyo lataman. Ay awan ano kasta. Pakaalaan na iti sakay iti kastangar aramidan na. Uray man nga exercise ti aramidan na. No agsigarilyo may awan matlat serbina. Awan mo't nga mintidenggan na asa una na. Nangamong matan ah. Si kamo lang tagparikaw tanak ko. Nauma akon amang palpalagip ken kwa na nanang. Isupay kit din ti makagapo nga paan nakmanan. Bayan tayo latan, ta aramidan na, no anya ti kayat na nga aramidan. Berta banget, Berta. Agrein ka may malana. Ay, nawa. Istorbo ka matitipan na turog teryo. Ganyan tarabi ipailaan. Apay aya. Kita na inak ito ospital banget. Ay, anya. Mereka talaga umagas. Ay, nawa. Mereka talaga umagas banget. Kita na inak ito ospital. Selama ganun siya akong may lasa. Dahil banget. Selamat tayang betul banget. Ne, anya ter aramidan dito balay katrabi mare. Awagan panti kabsat po, Marinena. Itaray tayo nila kay Kuya ospital. Ay nawaw, anyat na pasama kan pare teryong mare. Oray, tsak, Mari. Tsak amo. Basta ti kinunana, saan ka nung makaangas? Ay sus, amangan mat na epektong ti panagsigsigarilyo na day tamaray. Mano atawanan abisyo na ti sigarilyo, Mari. Isumat lang ti atapag ang makagapo. Sa anak asigurado no adda tilugan ni ading ko di tabalay da. Ang padasag latang awagan, ibagak nga emergency. Sige man, Marinena. Katagyaman naklaunay ah. Anyat ikaw natin, Doktor Berta, bakit? Naalam day ta itinalabas a panagsigsigarilyong lakay. Magasanak pa'y ka di. Inaldaw mo't no egersisyo ak. Sa anak pa'y amang mangan itinamanti ka. Uray kasta ti aramidam. Lumanumat nga istik a sigarilyo ti maibos mo iti maysa nga aldaw. Talaga nga agsakit ka lakay. Niya,
No kayat mo ti healthy living, likli ka matlaang ti panagsigarilyom. Saan nga umanay ti exercise kan balance diet laang lakay? Anya ti ko na ti doktor ay. Magasanak pa ka di bakit? When ano sardengam ti panagsigsigarilyom, tano saan ang mga numatuluyan kan? Ay, jak pa kaya ti matay bakit? No kasta nga rod, agpanunot ka iti maminribo, sakbay agumatang ka iti sigarilyom di ta tirsena. Agasam nga minta mano nga isti ka sigarilyo ti maibos mo iti maisang aldaw. No kasta nga agjogging ka, adamot balon mo a sigarilyo. Sana na maulit bakit? Ay talaga asaanan ang maulit. Ang mga nuday tapay ti ipatay mo lakay. Hindi na ko mamut-but nga nakasta bakit? Saan ka abot-but ngan? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. No di mo pa'y lasardeng ang day taas sigarilyo. Anya nga ginadamag kaw nga intarayon itiryong iti ospital, berta anak kaw. Ay, wala nang. Idilaang rabi eh. Kumusta mo ti kasasaad na? Anya ti ko na ti doktor na. Naala na kano ti sakit na iti kasi sigarilyo na nanang. Dangkat rabi aririingan na. Marigatan ka nung nga umangas. Awan mo tinaramidan ti healthy living asang kaibaga na. When tauray ag-exercise, kan uray nasusustansya ti kankanan na, adumat nga istik ti sigarilyo ti maibos na iti maysang aldaw nanang. Barang no saan mo la agarabe ti sakit na. When nga rod nanang, awan tumat nga min dengdenggan na asao. No dayta ko mapanagsigsigarilyo na ti insardeng na, idi ko na naarugyan na ti healthy living asang kaibagana, di mayat kumananang. Naimbag ko nam ata manugot ti doktor nga agawid tayo pay laang tiryong. Wala nga rin bakit? Agtumar ka iti agas mo. Ya, may nawo. Nagadong nga agas bakit? Kasapulam dayta, tapno maagasan ka. Ay. Ang mga no side effect na kita bakit nakadumot? Adakan ka No anya ti kayat mo. Ti maagasan, wano, rik-rik na ang tinasakit abakrang mo. Nagtumarakon bakit? Kasta dumangag ka no anya ti maibaga. Saan aday tan natangken pay laang ti ulom ket agsakit ka lang arudan. Syakmet lang ti nakakaasi. Nagado sigarilyo dito'y basuraan. Imbasura kong dagiti indulduling ko sigarilyo bakit? Agasam man? Adagayam induldulin mo ngam gumatang ka pay laang di ta tirsena? Sana na maulit bakit? Sarda nga akong dagsigarilyo. Ayaw gaya. Rugyak man ang tag-jogging. Kabailam ka de? Uy, bakit? Narugyak mo din. Tilangan pa nagsigarilyo ti sardeng ko. Tapno saan nga iso ti pakaalaak iti sakit ko. Nasayat man ta naka-amiris kan. Useless ta healthy living asang kaibagam no damat bisyom. Uray mano nga exercise pa iti aramidam ken mano a balance diet ti kanam awan Un bakit? Pagadalak ti kasto na pasamak kanya kita. Kat inton sumaruno, dumngeg akon no adda ti ibagayo bakit? Jak kayat ti matay ang masapa. Ay, nagmayat tagbiag. Liklikan ti agbisyo, salunat kat aywanan. Iti kasta kat awanto ti pagparikutan iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! May mayat samot no mga latay ti babaw nenta. Rosalia, bakit? Ay nawaw, apay pailaang gardulakay. Una, tapno adda ti katulungam ni ti balay. No kasta nga adda ti papanak. No kasta nga adda trabaho. Nangrunakit addamat ni baby. O sige, mga lata, ngam adda ti standard akayat ko. Ay nawaw, masapul pa'y katiday ta ista standard. Ay katwan saan amabalin nga uray asino laditan lakay? Sige. Diyak kayat ti ubing ababaw nang. Anya nga ruti kahit mo. Tay 50 years old and above, kandiyak kayat ti sexy. Tay bilbilan no iso. Anya? Bakit ti kahit mo ababaunin ta? No anya ti imbagak, iso ti masurot lakay. Nabasak ti karatula anak kapaskil di taruario, Mare Rosalia. Adda ka di parikot marikora. Apay matakas jay, Mare. Apay ka di ayamare. Diretswan nakman. Mangala kayo iti katulong ng 50 years old and above mo, Mare. Iso nga rod mo ti kayat ko, mare. Diyak kayat ti ubing kan sexy la unay ababaw nang. Ay nawaw. Panagkunam ka de, kat kabailan ti 50 years old ti agtrabaho, Mare. Saan mo't anarigat ti trabaho, mare? No aglaba, adda ti washing machine. Saan unay amarigatan, taadda akmat at tumulong kan kwa na. May mayat matlatan no tay 30 years old, Mare. Napigpig sa nga agtrabaho. Basta siya, diyak kayat ti ubing ababaw nun, mare. At dati aplayak at trabaho di tabagyer asityo, Andres Lakay. Anya nga, trabaho, Amy, bakit? Katulong Lakay. Adya ka di, mayat amangalakin ka. Iti kasta nga edad mo, bakit? 55 mo? Binasak analaing ti karatula, Lakay. 50 years old and above ti babaunan akayat da. Ay, kat padasa mga ragdaga playa. Baring maala ka, bakit? Lumagustuhan dak Lakay. Nasken kanupay ngamin amakita dak iti personal sakbay nga agdesisyon da. Lala. Mapad ka karuda. Itamot lang. Tapno mong no pasok kay ti standards da. Awad Lakay, agdigo sa klabi et. Nagsarita kami kini Nana Amy tay Rosalia, bakit? Madlaw na saya at kan nagagat ni Nana. Kan tagabangir asityo matlagay. Mayat ano kas na? Kalugaran tayo mo ilang gayam. Wan gayam. Stay out ti kahit na, bakit? Panagkunam. Pasok ka din ni Nana Amy, iti standard mo. Manong aminan ti tawan ni nana, gardo lakay. 55 na kanon. Ag 56 into no mayang bulan. Madlaw aki kay ni nana. Nakita ket nakaaritos, kan addapay kwentas na. Agraman pa nagbadbado na. Iso na lang, ta sexy mo, saan abilbilan. Okay lang, ipadasta ang. Kaano nga ro damang rugi, bakit? Mabalin mat itano kayat na. Naurnong timureng amalabaan. O, kailangan ka di ka nga stay out, bakit? Wen, okay lang, taasidag lang matibalay na. Numalpas ti trabaho na, di mabalin na ti agawid. Anya nga iti ko na ni Madam Sergardo. Okay lang kadikin kwa na ti stay out. O, na. Imanugot ni mamo. Mabalin mo't lang nga mangrugi ka. No, kahit mo, Nana. Ay, mabalin ka de nga inton umay asaba dulaangan amang rugi aksar. Ha? Apay nga, Nana? Anda nga minlakad mi kanila kay ko inton madamdama kan inton bigat. O, sige. Masapa ka nga ron nga umainton Sabado, Nana, ha? Alas 8, at daha ko man ditoy. At sir, agyaman naklaunay. Da kayong tuntag sarita kin ni Mama Rosalia inton Sabado. Madama nga mi, napat paturugan na tanak mi. Ay sir, agpakadaak nga rodan. Okay, agan-anad ka, Nana Amy.
Kumusta nga tilakad mo? Amy, bakit? Good news, Andres Lakay. Naalak adagos iti inaplayak at trabaho. Ay, katmayat, ano kasta bakit? Mangrugi ak inton Sabado. Stay out. Ay, wala. Ang dami ti tricycle ta. Ito, Lord, kinsukunin ka langan. Tapno saan ka amaman no gamagmag na bakit? Agyaman ak launay, Lakay. Ala, aginalakan. Tamangal daw tal. Anya ti sida? Siniga nga bangos. Ay nawaw, nagimasan, Lakay. Siyempre ha, nagluto ako iti paborito masinigang. Talabayang mitten tinauli, ang nagsidata iti sinigang. Bakit? Kunakman no alas 8 ti trabaho, mita. Agsagay-say ken agarito sa klaangan, Lakay. Ay nawaw, masapol ka di nga agaritos ka. Wen tapno presentable akmat. Ala, agawa nga rod. Tapno saan ka amalado, bakit? Anyat orasan aya. 7:40. Ay nawaw, nasken nga rod nga agaw aktag sagaysay. Ay umunakan, ta isaganam ti tricycle, Lakay. Sumaruno akmat la adagos. Agawa ba? Diyak kaya tagur-uray gerwal, bakit? Wen ka day, danag mon aya. Sabado ita, gardo Lakay. Awan ka di pa'y ni Nana Eme. Awan pa'y matrusal niya bakit? Amang ano pa umayon da dyan? Kano agalas 8. Kunak no imbagam kan kwa na nga alas 8 nga umay. Katuan man. Ape nga rod nga awan pa'y. Anya nga oras ngayon ang makapaglaba. Relax ka kagilaan, bakit? Relax. Ha? Bakit? Nangit mo, ti ungor ti tricycle. Amang ano da na Amy daytan. Ay kat mapan mo nga roden lukatan ti gate Lakay. Awan bakit? Mabana ko. Dagitoy lang ang tinaskan alabaan nyo, Nana Amy. Iwashing nyo latan, tapno saan kay amarigatan. Dagitibado ni baby lang ti ano sa nyo nga igalgal. Ay wen, awan ti parikot no may papan iti day taabanag, Madam Rosalia. Lumalpas ti panaglabayo, adda ti sandwich ken Diyos iti kusina. Makaammo kayo matan nga agmerienda. Ay wen, Madam. Ala, mapana kon iti silid mi. Da kayon ti makaammo ditoy. Ay mabiit laang, Madam. Adda ka di pa'y masapul yun, Nana. Ay, jak ba't amaw no kasano ti mangusar iti washing machine, Madam. Awan nga min washing machine may. Isuro na kumapay, tamangan no, makadadaan na ka din na oras. Nasapa kalaunay nga imay, Andres Lakay. Awan pa'y mati alas 5. May bayat ti masapa. Ngam ti maladaw, bakit? Agsublikan tulaangan inton Madam Damalakay. Ang mga numakita na ka ni Madam. No ang bumlaang Lakay. Sa balay, ti panagkita ni Madam kanya kitay. Jak amaw no maragragsakan nga taon no madisdismaya kanya. Ha? Anak kumangan ti pakadismayaan na. Hey, jak ba't amo kan kwa na ah. Adda mo gayang bisitam, Nana. Apay adi mo pastrakan. Ay, kwa, Madam, nilakay ko. Umay na kumasukunan, ngam nasapa mat unay nga imay. Ay, di ka madanagan, Madam. Maanusan na mat ti aguray dito ruwar. Nakaaritos ka manan asimrak, Nana Amy. Ay, talaga akastoy ko, Madam. Jak kaya't amakita nakaaritos ka. Kabayatan ti panagtrabahom. Agraman ta kwentas mo. Ikatumot laang. Uray nakaaritos ken nakakwentasak. Maaramid ko latamat na saya at ti trabaho, Madam. Awanan ti adu asao. No imbagak nga ikatam. Agtungkal ka laangan. Saan aday ta agkalintagan ka pay laang. Wan, Madam. Ikatalkaon. Kasta agtungpal ka adagos. Nalpasan ti trabaho, Madam. Alas 5 matlaangan. Mabalin ko ka din ti agawin. Mabit lang, Nana Amy.
Adda ka di pa'y ibilin mo, madam. Inton bigat. Jak kayat amakita akas tatikawas mo. Nalawag ka din? Nay, adda ka di madi itikawas ko, madam. Agpadya makalaangan. Jak kayat amakita naka-skirt. Wano naka-blouse ka. Ay, iso nga minti komportable kanyak, madam. Nasakit ti matak ang makakikita iti kasta pa nagbadbadom, nana. Saan mo matlang ang abagay? Kikay kalaunay, ka manumatan ti tawon mo. Ha? Oh, ada ka di reklamon? Kwa, Madam Rosalia, awan matkit day. Kumusta mo't ngay trabaho, Eme? Agmay sa abulan ko laang ang nagtrabaho kada Madam Cancer. Kasjay matan titrato ni Madam Kanyak lakay. Ay nawaw, ang natitrato ni Madam Kenkaya. Di na kayat anak kaaritos kan nakakwintasak kabayatan ti panagtrabaho, klakay. Ha? Agraman pa nagbadbadok, di na kanukayat. Anya? Jakman ammo, gamkalat matakas jayan ni madam. Mayat mat ide. Impalawag ko laang matkan ko ana, nga oray ki kayak ama ko na, maaramid ko mat anasaya at ti trabaho klakay. Ay, amangan ba't nyo insecure lang ni Madam Buken ka? Iso akas tabakat. Katno adayo nga ububing ka na pinpintas ni madam ngam iti siyak lakay. Isulaang nga, ta medyo tsabe. Ada talaga dagiti tatawa kas tabakat. Saan amaliklikan? Itaman lang ngay may kapimasyar, Mari Rosalia. Ay, when ata maburing ak ijiban ay mare. Iso nga intugot ko matlaang ni baby. Nay, mas titurog na, Mare. Nasapang amin ang nakariing itay agsapa, mare. Aywan, kumusta gaya man tibabaunan niyo, Mare? Amo, mare. Kasla na pintas launay ni Nana Amy ababa unan mi. Kikay. Anya? Kita ang tiladawan na. Nan? Manuti tawon na na, Mare. 55 na, mare. Saan naman lawa 55 na, Mare? Kaya talaga. 65. Day tangarod, mare. Kikay launay. Ang, kumusta ti trabaho na, Mare Rosalia? Mayat mare. Awan ti makunak, tanadalos ti trabaho na. Isuna lang ang tadyak maguspan ti panagbadbado na. Agraman aritos ken kwentas na. Ay na, Mare. Insecure ka man siguro. Ay sana, apay ko mga agbalinak na insecure. When tauray 55 ti katulong yo napintas latta, Mare. Kas na ko namon, nadalos pa iti trabaho na. No siyak ti mauma, ikatak dayjay anana Amy. Ay nawaw, apay nga ikatam no nadalos mo ti trabaho na, Mare. Day taki na insecure mo man ti pakpakat mo, Mare. Insecure ka iti bakbakat ngam iti si ka, Mare. Sa bagay, siksi mga men ni Nana ngam data, Mare. Panagkunam, Andres Lakay. Mabalinan ti kastoy akawas kao. Ay, win, bakit? Kastamit lang ti kawis mo, di kalma. Simple akit kitain. Nasaya at mat nga rod. Kastuyan ti kawas ko nga agtrabaho. Saan akong nga agkwintas ken agaritos. Tapno awan ti makuna ni Madam Kanyak. Uy na, amangan no saan mo atong paling ti kayat na. Kit matis mayakit tingin ka. Ay, day nga rod lakay. Tinapatag, ket mayat itadatangdan ko. Hala, agrubat na nga rulan. Tapno saan ka maladaw iti trabaho. Mapanak bet iti bangkak. Isopay niya maimola. At dati naglaw ko ken kanana, Amy. Anya day tasar. Jakmat ken makita ti aritos ken kwentas mo na. No ide, naka-blouse ken skirt ka pa. Ngam, itasan matan. Kinasaritanak ni Madam Rosalia, may papaniti day taabanag, sir. Di nakano kayat ang nakaarito sak.
Kun di na kayat nakapalda kun nakablawsak kabayatan ti panagtrabaho, sir. Ano niya? Jakbat mawatan no apayakas jay ni madam, sir. Si Roman siguro ti kina-insecure ni Madam mo nana. Mayat mo ti panagbalbado. Disinte ama ko na. Kano napinpintas ka napudpo daw ni madam ngam iti siyak, sir. Sabi lang ngamin ni bakit ko nana. Katda kayo. Siksi kayo latta iti kasta nga edad yo. Iso siguro. Ti may sa ama kagapo no apa niya insecure launa ikada kayo. Sigakit di magbakit. Simro man ang tigay na insecure mo niya. Awan ti amok abasol ko, gardo na kay. Ay nawaw. Nalipatam ka ditim paaramid mo iti babaw nenta. Kat, anya ngay ko ma. Apay, di mo ka di kayat amakit kita a fresh ni Nana Amy, bakit? Nasakit nga rod ti matak, amakakit-kita. Disente mo ti panagbadbado na bakit? Kikay, ng bagay na. Basta siya, tiyak kaya tikas dyan. Ay nawaw, agraman bakit? Baka insecure pa Rosalia, anyan. Kita ama, kat oray anya ti isuot na, bagay na latta. Kasla sumeksiksi pa'y nga rod, sipod nagtrabaho dito'y balay. Ha? Narigat mo't numakampante amangan no siyak pa'y ti maawanan. Mawanan mo ta sasawim dita bakit? Anya ngay ti amok, amangan numapasamak ti pagdandanagak launay. Narigaton. No ti abday ti panunot mo kit isukat ka. Kamali ka bakit? Itan niya kumama kagapo, nga ramidag ti kasta. Sa maysa, bakit kun addan ti asawa ni Nana Amy? Bakit law na yun? Diyos mo, Mare. Ay nawaw, nabsugak pa ay Mari Rosalia. Oray agmerienda ka latta, Mare Cora. Inpabulod mo kumatipayong mo ka ni Nana Amy, tapno saan ang mainitan ni Jaruar. Bay di na, Mare. Imay dito'y tapno agtrabaho, saan atapno agpapintas. Sa bagay, uray nangiisit ni Nana kun napintas latamat, kun siksipay Mare. Ay na, di mon pakibiyangan day taan na Amy, Mare. Sana ulit bakit akatulong yo, Mare. Saan amadlaw abakit? Inay-aywanan na siguro ti bagi na ide. Una, ngam na sobraan mo ti kinakikay na. Kikay, ngam bagay na latama, Mare. Saan mo? Si kakit di mat, Mare. Taki na insecure mo man ang tipakpakat mo. Agsarita taman pa ay na Amy. At may papanitian niya, Madam Rosalia. Ay na, pasensya kan no pinakibiyangak ti kawas mo idi na minsan, Nana. Ay, okay lang ang kanyak, Madam. Maawatan kayo. Okay lang ang kanyak no isublim ti sigod, Nana. Bagay mo ti kasjay. Ah, Tapno fresh ka akanayon. Kan tapno presentable ka latamot akit kitaan, saan ka nga agungat, Madam? Sana, Nana. Naamiris ko asaan anasaya at ngagbalinak nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw ko. Anya ko matipa ka insecure am kanyak ngay, Madam. Wen taki kay kalaunay, Nana. Saan amadlaw a 55 mon? Kasla ubing kalatta. Sana kas kanyak. Manulaang titawan ko. Kat agro-pro pa akon agurang. Saan mat, Madam? Napintas ka latamat, uray kan anak mo laang. Pudnon, Hana? Uy, Madam, pudno ti ibagbagak. Sa bali ti kinapintas yu, Madam. Ay na. Agyaman naklaunay, Nana Amy. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Wen ata pudno, mat, Madam. O ala, agtugaw ka man kit di, Nana. Tag meriendata. Ay, wow! Saan tayo kumanga agbalin nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Makontento tayo iti adakan no anya tilanga tayo. Iti kasta kat naragsak ti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script
ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Apayade mo pagtrabahon day ta Wilma, Ryan ading ko. Di na pa'y kaya tag-apply manang LC. Ay nawaw, kasta nga rudan, papakpakan matunkan ka. Shh! Tamiwat mo ka ni manang. Amangan numangag na ka. Ay, uray pa'y mangag na. Pudno, tibagbagak. Di ako mapakibiyangan ti makit-kita yung manang. Concern aklaang matkin ka ading ko. Iti kasta pa'y lang aramiden day jay Wilma. Madlaw nga adasad-sadot na ading ko. Awan pa'y ti anak yu, ngam awan ti kunanang agtrabaho. Feeling dun niya, mat. Ag-apply to manang. Kaano nga raw, no siyak ti sika, isinamakit din. Nakasat-sadot launay, mat. Ay nawaw, saan mo't akas ka rin na manang? Anaan mo maya ti sadot nga asawa? At daman ti kontrata may ti sa bali a lugar. Bakit? Kaya't kadi asawan day ta. Saan ka manan ang makaawid iti manong nga aldaw, Ryan Lakay? Huwag bakit? Di bali Tadamot ni manang Ilse akadwam dito balay. Manungay nga aldaw yu ijay. Jak pa'y masigurado bakit? Amaan mo't no umabot iti manong abulan. No awan ti trabaho may. Agawid ako dito'y balay. At damot ti motor apag service ko bakit? O sige, awan mo't pagpilya. Aganos ka bakit ha? Urang pa'y ti urnong ta pagpatakder iti balay nga arapahap ta. Awanan anya pa'y nga rod ngay. Makis-istorya ka kami tin manang Ilse. Nukas tang awan ka aramay daw. Tapno saan ka maburing wan? Manang Ilse, agrubata ko. Kaano ti panagawid mo, Ryan ading ko? Jak pa'y sigurado manang. Jak maam mo. No kaano amalpas ti kontrata may. Ay nawaw, Apay ka di manang. awan ka di ti as-asidig ka pagtrabahwam. Agi inanos tayo pa'y lang nga manang. Kurang pa'y ngamin ti urnong mi apagpatakder iti balay. Iso nga naanusan mi mo't yag na dito'y balay ng patakder day dinanang kentarang. Ay katawan ti mabalinan ading ko. Agpada talaang mat nga awan pa'y balay na. Sayang mat laang ti abang. Kani, dakkel mat ti balay dananang. Ay nawaw, nakamisuot kamat nga imay Mari Elsie. Apay ka di ayan. Ay na, marurudak ka talaga iti day dyan nga ipag ko, Mari Mime. Awan ka di manan ni ading mo dita. Iso anapudot manan ti ulo, Mare. Ada kontrata da, Mare. Ay, jak nga rod, amuno kaano ti panagawid na. Talaga asaan kayo nga agkaalaan kan ipag mo awilmaan niya, Ay, Mare. talaga asaan, Mare? Abong ka di itay. Nagluto iti sida na laang. Anya, Hindi ko nakamanganak. Awang matin tinabate. Siyak pa'y tinaginaw itinanganan kung naglutuan na. Kat awan mat aramiden na, Mare. ano samlatan ti agluto, Mare. No may papanmat itinanganan na, ibagam ta inawan na. Awan pa'y mat anak na as asikasun na. Awan mat laang trabaho na, tas tadot kat nga rod, Mare. Day ti may sadyak kayat, Mare. Awan ti anak na nga asikasun na. Ngam ultimo agdalos ija balay kat di na pa'y maaramed. Biag ti doon niya ti biag na ijay balay, Mare. Umayak man, Nana Saling. Nagtugaw ka pa'y Wilma. Agyaman aklaunay, Nana. Diyak makita ni Tata Borisyo, Nana Saling. Rimor ka di? At day ti silid may, nakaturog. Kaslada parikot mo Ada talaga, Nana. Anya nga ay ti parikot mau. Saan nga anya, Nana? Asino? Ay nawaw.
Asinaw ti parikot mau. Ti ipag ko, nana. Anya, Jak manam, nga masaan ko a kursunada ti ugali dayjay nga manang Elsie, nana. Amuyo ka di? Nangag ko a sugsugsugan na ni Ryan asinaan na. ay so, saan mat anasaya at ti kasta nga aramid ni LCA? Dayta nga rod, nana. Saan ko kumamat a patulan? Ngam pimudo takpanan tanagado sa una. Awan nga min ni Ryan di tabalay, nana. Isuarim warman ng tidakas nga ugali ni ipag Elsie. Sa dino ti ayan ni Ryan, aya. Ada kontrata da, nana. Sagpaminsan langan nga agawid. Agkapya ka pa, Elsie. Ay, agyaman na tataborsyo. Ay, awan ka din ni nana sa lingit, ha? Adda tinapanan na apay ka di aya. Kunak no adda taagin ni istorya kami kuma. May papanitian niya, Elsie. May papaniti dayjay nga ipag ko a Wilma, ah. Ha? Talaga pagburburakan na ti darak, tata. Ha? Anat inaramid na ayakin ka. Basta, kagurat, tata. Saan ba't ang mabalin aguram ti may sa ataw nga awan ti makagapu, Elsie? Ibagak man langan. Ada sadsadot dayjay nga ipag ko, tata. Awan ti trabaho na, ngam di namit mapanunot ti agluto wano agdalos kumay balay. Anya? Narabyan kami tanagawid, bakit? Pilang amin, lakay. Bakit? Imay ni Elsie dito'y balay itay. Sapsapulan na ka. Apay ka now. Pagsarita nyo siguro ti ipag na ah. Madlaw amarurod ti ipag na ya. Ay, nawaw. Saan damit gayam nga okay, bakit? Ay, kasta mo lang timbaga ni Wilma kanyak idinaminsan. Saan nakanumot a kursunada ti ugali ni Elsie nga ipag na. Ti kunana pa'y sugsugsugan ni Elsie ni Ryan asinaan na ni Wilma. Sadot kanumit ngamin data Wilma, bakit? Narigat kastaya. Dudwada lang arudin nga agnanay itinadya ang balay. Sanda pa nga agkaalaan. Panagkulam lakay. Asino nga tati husto kadakwada? Usus. Santayon amakibiyang saliyang, bakit? Narigatin. Ang mga nuda tayo pati makagapo at dumakil ti iso da nga ag-ipag. Mabalin ka, di Wilma. Di mo pagbalin na nasampayan ti banyo. Ay nawang, para pantilaang mat manang Elsie. Nagalas nga rod akitaan. Wan, ikatagtuin ton madamdama. Papakpakan ka lang arudan iti kapsat ko. Dugyot ka pa'y, sadot ka pa'y. Agraman day tabanag kat pakibibiyangan niyo pa'y manang. Mas daawak matkan ka ah. Awan pa'y mat ti anak yo ka ni Ryan. Ngam awam mat ti kunam atulungam nga trabaho. Nagsaritaan min ka ni Ryan ti may papan iti day tabanag manang. Di ka kumagpakalaing. Ti bagam kit day, talaga asadot ka. Ay nawaw, apay abarsa ka nakiti kaldero ngay. Wen tasan ang makatal na tinalawang niwat mo. Amo, Mari Mimi, talagang awan baba inday dya Wilma. Ne, apay manen mare? Agasam ngay, binarsak na kit din iti kaldero itay. Ay nawaw. Ang mga noad dati na isawang mo adi na nagustuhan, Mari Elsie. Imbagak laeng met nga ikatan na ti panti na iti banyo. Sigurado ka kadi, aday talaang timbaga, Mare? Kadwan man, no apay nga min asaan pay lang asinahan ti ading ko ah. No siyak lang ti pagsaludsudam, Mare. Nasaysaya at no pagsaritaan nyo kun ipag mo ti parikot iti nagbautan nyo. Liklikan nyo ti apa, nang runakit may sa abalay lang ti pagnanaadan nyo. Inaldaw nga kita kayo. No dayjay laeng awil mati kadwak. Awan lat ammok, Mare. Adda nga adda ti apa me. Amin aparikot kat adda ti solusyon na, Mare. Agis istorya kayo ngamin kan ipag mo awil ma. Tapno agbalin kayo close, Mare. Binarsak ko kit diti kaldero nasaling. Kumkumpormimat nga minan tilawlawatan na. Pakibiyangan na laaminan. Nabayag matan nga agan ano saknana. Anya tinangrog yan ti apayo iti ipag mo aya, Wilma.
Sipod pa'y idinana. Talaga asaan kami na close. Sugsugsugan ng tupay ni Ryan na sinaan na. Mga no adamot ti saan na anagustuhan kan ka, Wilma. Agraman nga mintisaan ko pa nagtrabaho kat pagparikutan na, nana. Ti kayat na siguro kat tulungam ti kapsat na. Maala pa'y mo't siguro da ita itinasaya at asaritaan. Saan lang nga apat ibirbirukan na, nana? Kaya't na sinaan naktikabsat na. Umapal siguro, ah. Talaga adyak maawatan dagita nga agipag, Mime. Dahil si kadi kanuil manana saling. Wan. Ay nanana, tunggal aga pa dakat umay agpulong ni Mariel si kanyak. Oray ni Wilma. Kanayon mo't nga umay palay. Ay man nakibiyang kanuti ipag na. Sugsugsugan na pa'y kanu ni Ryan asinaan na ni Wilma. Sadot kanu nga minday ta ang Wilma, nana. Di na amo ti tumulong. Sadot pa'y nga agtrabaho. Narigat ti agsasao, Mime. Amangan no panunutan da nga addat ikan kanunungan tayo kadakwada oray awan met. Agpada da nga addat ikam malina na nasaling. Addat isadsadot ni Wilma. Ni Mariel Simot, man nakibang met. Sugsugan na pa yan ti kabsat na. Eso akan ayon ko nga ibaga apagsaritaan daan na imbag ti parikot da. Uray sakmat na ang nana, ngam agpada damat adwa. Awan ti agpakumbaba. Tunggal may sakit ipilit na nga iso ti husto. Agsarsarita gayam dawil makin nana saling. Ay nawaw, anya ti ipulpulong dayjay awilma kanina na saleng. Tunggal aga pa kayo, kat mapan iti ayan da nana saling. Ngam na ko na ni nana saling, asaan na kanumat akanunungan ti kasdi nga aramid ti ipag mo, mare. Rumbang lang ah. Feeling close launay mat dayjay awilma. Feeling close ang mapan agistorya kanina na saleng. Ay na, Mare Elsie, huston ti apa? Ay, talaga nasakit ti ulo kiti dayjay nga ipag ko. Win ata uray simple lang aba nagkatpadakkalin nyo, Mare. Agpudno ka man kanyak, Mari Mimi. Ninsamat Wilma ti manok mo. Ay nawaw, awan ti kan kanunungan mi kada kayo adwa, Mare Elsie. Agpada kayo nga adda kam malina. Awanan ka itibain a babae. Anay ko, apaya ka lahat ngayon pungot nakmanang Elsie. Teko nam ka de, katjak maamuan nga gipulpulong ka kada nana sa leng no kasta nga apat ah. Teko nam ka de, katjak matamwa sugsugsugan ni Ryan na sinaanak. Wana, tanakasadsadot ka launay. Daytoy ti may bagay kan ka. Daytoy mati may bagay iti sugsug nga ipagakas kan ka. Anay ko, apay nga induro na ngay. Di ko na makadi. Ano ti mapaspasamak din, oy? Ryan. Lakay. Apa kasta ti lang ayo, ah. Namambano ka naggapoy ti trabaho. Yung kasti pa laan ti madanunak, mat. Ay, nawaw! Kanya tinagapaan nyo kini Manang Elsie. Bakit? Kalat nga impungot naktikabsat mo, Ryan. Apay ka no? Amo mat siguro no apay. Anya? Nangagkwa sugsugsugan na kasi naan nakiti na minsan. Bakit? At damat lang ti punto ni Manang Elsie. Masiksikuran siguro ang makakitkita king ka nakailad lang tita. Kat, anya ko matipagparikutan na. Kat saan mat nga iso timang pakpakan kanya. Si Kaman. Bakit? Husto ni Manang. Rumbang lang agtinulong ta, ah? Ay nawaw. Kastan? Nang una ita, taon pa ita anak ta. Agtinulong ta agtrabaho. Tapno na saya at masakbayan ta. Gantap no makaunong tam laeng, bakit? Anya, kanunungan pa'y laang ti dakas nga aramid ti asawa, Marayan. Sadot ken dugyot, di na mo ti agdalos. Ay nawa, agsardeng kan Manang Elsie. Binagbaga akong ti asawa. Nasayat mga rod, no kasta. Agpada kayo laeng, nagdati nagkamalyan naman ah. Nangag ni Wilma, tinaibagam kanyak iti namin sa asinaak ta sadot.
Anya ti pagsakitan tinakam na katpudno mat. Wan angam sang kumakas dyan ti ibagayo, manang. Concern aklaang ken ka, ading ko. Ay na, agsarita kayo analapat itasawak, manang. Agkid daw kayo ti pamakawan iti tunggal maysa. Lumabaling kuma, ket nasaya at kayo iti tunggal maysa. Sakbay nga agsubli ak iti trabaho, manang. Mabalin ka diya makasarita ka, manang Elsie. Kaya't ko kumatiagkid daw iti pamakawan, manang. Pasensya ka na, kadagiti dakas na sa usawang ko kan ka. Uray siyak, mat. Sapay la ko mata mapakawan nak, mat. Saan anasaya at asugsugak ti kabsat ko asinaan na ka, ipag. Basol ko mat lang, manang. Sadutak ngamin. Di ka madanagan. Agsapol ako ni ti trabaho. Tapno makatulong ak kanila kay ko. Sorry manan Maragsakan ak launay. Tanagpinakawan kayo adwa, manang. Pasensya kan aading ko. No nagbalin kami asakit ti ulom. Ay na, tinapatag ita. Ket nasaya at kayo iti asawak nga ipag mo, manang Elsie. Agsapsapol da iti bookkeeper iti pagtrab-trabahwak will maading ko. Amangan no kayat mo ti ag-apply. Anya ti requirements manang LC? Isend kuntukan ka. No kayat mo agkuyog ta inton bigat. Kompleto pay dagiti requirements manang. Sige. Bagaan naktulat no na kumpleto mon. Bareng maala akmat iti pagtrab-trabahuan. Tapno makatulong akmat kanila kay ko manang. Ay katwan mayat mat ti pasweldo iti pagtrab-trabahuak. Makaurnong kaasiguradong ipag. Bakit? Dawir makan si mamas iti palaangan ta. Hey, may ti kakatawaan na siya ka. Nan kita man. Diyan eh. Teka, umasidig kayo sa tawa. Bakit? Kasi, Ay nawaw. Isudang agpaisulakay. Isumot lagayam asaanan nga umay ni Wilma dito'y balay. bakit? Panagkunakit na sayaan tan. Sigurado day talakay. Madlaw mo sa maysa, rumbang laeng nga agpinakawanda, tagpadadamot nga adda tinagkamalyan na. Nagkuyog kayo mat anagawid kan ipag mo, Mari Elsie. Nasaya at kami kani ipag Wilma, Mari Mime. Ay kat mayat ano kasta, Mari. Naamiris mi adwa ti biddot me. Nagpinakawan kami matlaangan. Kinapudno na. Iti pagtrab-trabahuak pa yan. Iti pagtrab-trabahuan ni ipag ko, Mare. Ay nawaw, good news dito, Mare. At damot ang titrabaho ni ipag mo. Wen, Mare. Matulungan na matlaangan ti kabsat ko nga asawa na. Mayat tiisam mo ita, Mare. Naragsakak ngamin, Mare. Ang damat tan peace of mind ko. Sa anak una yan na ma-stress. Inton sumaruno, no adda ti parikot, pagsaritaan nyo anasaya at Mare, tapno saanan adumakkel. Da kayo matlaan nga agpaiso ti ma-stress no agtaltal na kayo lang na. Wen, Mare. Nagadalan mi kani ipag ko ti kastoy na pasama. No adda ti di mo nagustuhan iti padam a tao, di ka mangibalikas iti dakas. Ngamkit di, kasaritam kat ibagam anasaya at kenkwana. Iti kasta, masulbar ti parikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Jakmat makita ni Manong Ronnie, tatang. Imual ni Manong mo, silya anak to. Ay nawaw, sa di naman ang tinapanan na, tatang. Ang mga nunapan manan nakiinom day dya tao. Indon mabartag, kumkumpurmi manan abalay ti pagawawidan na. Siyak pa yung tibanugan na amang sukon kan kwa na. Saan ka diya nagpakada-kada kayo, tatang? Nagpakadamit ko day. Yung di nakaman nung sa dino ti papanan na anak ko. Inala na ka di ti cellphone na, tawagak, tatang. Wayne, nakitak nga imbulsa na itay. Mabit lang nga ron, taawagak man day dya tao. Kumusta nga silya anak ko? Sinungbatan ka din ni Manong mo, ti awag mo kong kuana. Id-id da pa naman, tatang. Ay nawa, kasano pa yun dito? Inuman siguro man ang tiayan na, iso adi na kaya tasungbatan. Gibutin mo umay ti anak na itakabsat mo. Arak tumat nga min ti danom na, tatang. No awan ti arak, apo, kasla agsakit. Kasla di nakabaulan ti agbiag nga awan ti arak. Nalabas ti kinaadik na iti anak anak ko. Ay talaga, tatang. Inton mabartag, kumkumpurmi man ditan ti aramiden na. No daduma, may samat aparikot ti intero a barangay, tatang. Ay nawa, ni Manong Ronnie man ang kasungungan. No sa di naman nga tan tinakiin-inuman na. Kayang tanggapin Nabartag ka manan, Manong Ronnie. kanas... Sana ka na bartag, edna ating ko. Imbes nga diretso kay Gibalay. Agis tambayak man palang dito'y tersenam. Ay nawaw, saan amabalin? Nabartag ka man. Amangan no agbot ang dagiti customer ko. Sana mapasamag dahi ta ating ko. Ano kaya't mga tulungan ka pa yung aglakaw, ha? Ay, sus manong, di mo pakibiyangan tinaka-displayan natin. Nabartag ka, amangan no matumbati istante kat maiwarati nating alako. Sige, hindi mo Edna. Awan ka dito, panagtalag mo kanya. Oren na bartag. Amok, tararamida, Edna. Hello, Mare Edna. Mare, umay ka man pa'y dito'y tersena. Apay ka di, Mare? At ni manong mo dito'y mare. Kung kumpurmi ti aramidan na dito'y tersena. Nabartag ngamin. Anya? Agawaam ti umay mare. Naamangan no makaperwisyo pa'y dito'y. Talaga mat day tao. Mangibabay na talaga. Makaumay ka ka di mare. Kani, agraman lakok anateng pakibibiyangan na mateng. Uwin, Mare, umayak kon. Agawa ang mare, tani, diyak kabailan nga anawaan ni manong mo. Ay na, talaga day tao. Perwisyo ka dagiti bumarangay no kasta mabartag. Sa dino ti papanam sila anak ko. Iti tersena ni Mari Edna, tatang. Ada kano ijay tinalaing nga anak yo. Anya, Iti na minsan, iti ayan dama ng arsang tinagturungan na. Iti ayan matan ni Mari Edna. Agraman lako kano ni Mari Edna, pakibibiyangan na, tatang. nabaltik siguro man niya. Sigurado daytan tatang. Inulaw manon ti arak, iso akum kumpurmi manon ti mapampanunot ng aramidan. Talaga apirwesyo no mabartag. Imbis nga agdiritso nga agawid dito'y balay, sa balimat abalay ti pagturungan na. Asino ti butbut ngan ngay day tatao? Anak ko, kabailam ka di nga iawid ti kapsat mo. Kabailak, tatang. Mano atawin na nakasta ti aramidan day tatao. Ay na, nairuama kon. Ay buludag pa'y man lang ti 2x2 yun, tatang. Ay na, husto mo dan ama nung Ron.
Ronnie, kita akit maperdi mo tindag itilakok anatang itikas tangar aramidan. Umay kayo dito istor ko ana barta. Makaperwisyo kayo umat no kasta. Manote ka matis ita. Edna. Talaga mangibabain ka, Manong Ronnie. Agyaman naklaunay ka nakaumay ka Maricel ya. Kita umat ati narami ti kabsat mo. Ay, no. Ay, ano tararamidan dito ito sa inasila, Sikat irong mga pagsaludsudak iti kasta. Apay apakibibiyang ang tinatang alako ni Mari Edna, Manong. Ay, kag ko lang ito makatulong itigayim mo silyading ko. No kaya mo di makatulong, umay ka dito, saan ka na Barta? Agtagtagainap ka man ako nakon. Ay, nawaw. Saan Amok tararamidak, Ibati mo takamates tagawitan. No di mo kaya't atoy 2x2 Yun. diso di talikod mo. Da kami manon kanitatang ti babain mo. Naimbag ko nam taim may kaadagos idikalman Maricel ya. Tamang anoan niya pa'y ti aramidin ni Manong Ronnie. Nalagip ko ti naramid na iti manok ni Tata Pedring idinabartek na panijay. Mayat no saan anak kainom. Ngam no kas na nabartak. Ay kumkumpormi tar aramiden na mare. Makaperwisyo mateng. Iso ti parikot ti pamilya mi, Mari. No si bibiyag pa'y lang day dinanang. Inal daw siguro matta na may stress. Ay naamo na matakas na ti aramid na numabartak. Ngam no apay adi na pa'y laliklikan day tanga arak. Ni mahanong ko pa'y ti ko ng Mare. Saan nga agbyag day jay no awan makita na nga ara. Payakas gyro ni anak ko. Ay, nawaw. Anya man ang tibasol ko, tatang. Saan lang gaya nga iti ayan di Edna tinapanam iti kalman. Napangkapay gayam nagpasikat iti paradan. Anya? Iso may ti istorya ng iti driver niya. Napan mo kanu ida kinarik. San mo't tata? Si kakid di mo? Di ka ba naglibat? Pangasi maro niya ha. Sardingamang. Sardingam din ta pa naging inom mo iti arak ha. Ibabayin na kami mo't kiniading mo ti kastagar aramitan. Pari ko, payon ti papain mo kadag iti kabaranggayan ka. Salpag ka din. Sa di naman ti papanamrunay. Arak mo manon ta imot mo. Ay, nawaw. Kunak lagi din no, sino tinapinta sa masalaw ko. Na kayo magayam na Silvia. Mapanak man iti antigayim ko, nana. Agisat kami man. Anya. Ay, di kamot maumuma iti arak. Ay, saan mo ta makauma ti arak, nana? Nadamag ko tinaramid mo ijay tersina ni Edna. Ken ijay paradaan iti kalman. Awan day jay, nana. Ang mumatakas jay ka numabartag ka. Apay nga ay adi mo pa ila isardeng ti panagin inom mo. Sana pa ready, nana. Agsakitak tuki ni. Lodyak maangot ken maramanan ti arak, nana. Anya. Gumatangak man Edna. 2 kilo akamates. Sige nana, agpili ka latan. Pilyan nyo no at dapay ti mayat. Imay ngamin inayayam ni Manong Ronnie dagiti lakok anatang idinaming santa na bartek. Ay won, malagip ko. Nasalaw ko ni Ronnie di tagalan itay. Arak manang ti imot na. Dito'y tirsinam sa tigim batangan na. Saan asyak tinagapan ti arak anak nitam na Silvia. Ngamin, kun kontrola kit itad ko nga arak iti daydi a Manong Ronnie. Amo ti ugali na numabarta. No saan asika, nangalaan na ngay ngata. Ginatang na siguro iti sabali at tersena na Silvia. Amo yung matdayay. No may papan iti arak, aramidan na ti amin. Di na lang padpadasan ti umay dito'y tersena ka nabarta. Tatalaga ang makangagday ta tao. Kunakon ka. Si ka man ang timasalaw ko dito'y dalan, Manong Ronnie. Ay, nawaw. Siga magayam selya ating ko. Nakigtutak pa'y. Arak man ang tinig ganang. Awan ti pagdalaga mating ko. Agawin takit din. Sana mabalit.
Baka urayan ta kung dagiti kumparet. Agawitan ko nak ne. Inton mabartag ka, sa bali manan abalay ti pagturturungam. Eh. Kasino ti mapan mubutbut nga na? Sana mabalin tas makikita mo ni. Adayumot tan ti pinagnak at subliya manay. Agawid tan. Awanan ti adupay asao. Matay, Di mo urayan ama uma ti kabaranggayan tayo ken ka. Di ka mabutang apang uren da ka dita. nakalaki di mo tan silya. Ay nawaw. Sika lang arudan ti tultulungak. Sika pa lang matikas ta manong Ronnie. Kapagilak ti bagik. Pakaibabain ang ti pamilya tayo ti kastang aramidam kunak lang arudan. Kasano no ulitan man ang tinaramid mo apan ang karit-karit kadagiti jeepney drivers dita kat bugbugan da ka. Kasano no sa bali manen abalay ti pagawidam kat panguran da kadagiti bumalay Saan to mapasamak tayo na ating ko? Agsardeng kan manong Ronnie. Maturog ka kit den no awan aramidam. Saan aday ta arak ti pampanunutam. Ay nawaw. Mauma akon ne. Basta, makainumak ka lagi ti gagayim ko intong madamdama. Saan man anatanggan ti ulo manong? Di mo manan ipilit ti kayat mo. Sayang ti arak no ibuling ko lang. Nagginang tupay ti arak ni. Noowan ti dang gamasaw. Alay, mapan ka. Mapaanak ka talaga ading ko. Di nak malabdan. Kunam itay, taad dati tao ang makakitkita ka data. Iso ka pilitan na simuro taktin ka. Mga among kabatan dita. Saan asyak ti bambano nga mamang suksukon kan ka? Gay, binaybay ambay ni Manong mo sila. Bayan nyo, taramidan ng tikay kayat na tatang. Kasi lang no ibabain dataman ng anak ko. Isumat lang tinatangkan ti ulo na tatang. No pang uran da dita, basol na. Amo na nga rudan a perwisyo ti ipapaay na kadagiti kabaranggayan tayo no kasta amabartag. Di pa'y laag na kamat. Nakababainan, katagiti kalugaran tayo. Bayam tatang. Bayam ta ibirok na ti pakaisagmakan na. Si Kaki, di ba anak ko? Sakit lang ti ulo day ta akabsat ko tatang. Awan lat aramidan na no di mangibabain iti pamilya tayo no kasta amabartag. Urayan na siguro nga damang itulod ken kwa na iti barangay hall tatang. Umay ko isublay to'y binulod ko abunan yaw, edna basang. Agyaman ak launay Nana Silvia. Ay nawaw, addamanin ti sumungad anabartak nana. Nay, busis ni Rudy dayta. Nakalabos amagmag na nana. Ayun na yan, apay matakas di tilangana. Mangarod, nakavrip lang ang nana. Ay, kapoy tinalabas sa panagin inom na. Di na amaw asila labosan amagmag na iti sentro ti kalsada. Makaamumay di tanan. Di na lang ang panggapan ti umay di titersena. Tatalaga nga itulod kun ijay barangay hall nana. Nay, agpamiyan ng samag. Nasayaat mo't no ijay balay dati pagawidan na. Saan manen akum kumpormi abanay wenno tersena ti pagturturungan na. Silya, anak ko! Silya! Sa dinutayin mo! Apay ka di tatang. Kas lamadandanagan kayo launay. Ay, anak ko! Mapan mo magkitain ni Manong mo di barangay hall! Ha? Anya ti aramidan na iti barangay hall tatang. Nakaturog ka noy, day! Intulod na giti opisyalis di takabang ibang ka barangay. Tas sila labos ka na magmag na iti sintro ti kalsada na code na kabret! Nabartag siguro tatang. Isuti ko na ti karuba tayo nakakita kinuha na anak ko. Mapan mo sukulan ni Manong mo. Mga laka iti kawis na. Ay hindi nakababay. Napundo ti bagada sila labos na magmag na iti sintro ti kalsada. Ay, ulay. Ay, saan lang ang aparikot ti barangay tayo? Parikot matan ti kabangibang abarangay day tama nung Rooney. Agreeing ka Manong Rooney. Manong! Sa dino ti, ayan di kalaban. Ayan na. Ay nawaw. Talaga nga ulaw munday ta Manong.
Ha? Kita man talangam. Di ka mabaen kada kapitana, Nene, sa di na te ayang ko ya. Ada ka dito barangay hall. Anya? Nene, los. Ayan ang iti-t-shirt yung pantalong ko. Abay, sa... Makitam day ta. Di mo pa yan amo no sa dino tinang ikargami di kaus mo. Sapak. Naimbag ata dapay brief mo. Pa yung lakastoy. Agbado ka tagawitan. Amuntoy. Mangibabain ka. Awan ti babain mo anag pag na anak ka brief ka laang. Nagdiretso wait ni Manong mo iti silid na sila. Ay natatang, kasta unay abain na itay. Di na pa yun sungbatan ti saludsud ko. Hindi. Apay ka sa tiisin mo ngay. Ay natatang, no nakita yun lang tilangan ni Manong Ronnie di barangay hulitay. Diyak mo no agkatawa ako no masyanak din kwa na. Anya. Lukas lapimpiman iti barangay hol tatang. Gapo iti nalabas, apanagin inom na iti arak. Kastan tinapasamak ken kwa na. Sigurado ang mabainday jay kani kapitan tatang. Heh, hustumik ka diya. Tabaring pagnakman na. Nakitam ti viral video iti Facebook, Maricelia. Anya ang video, Mari Edna? Video ni Manong mo aroni Ay nawaw. Kita man, Mari. Asino din nang i-post? Diyak ka mo, Mare. Dami account mo. Ang mga nukalugaran tayo wano saan, taga-kabangibang a barangay. Kita man, Mari. Aday ta, Mare, buyaom. Kasanumat ana amom ani Manong Ronnie ti adda iti video, Mari Edna? Talimabas iti paraangan mi iti dayding aldaw, Mare. Nakita mi kininana Silvia anak kavrip laon. Di min pinagan tati amume kat agawid iti balayo. Di mi impagarup adumanon gaya man di takabangibang a barangay. Ison ti pagfiestaan dagiti tattaw iti Facebook, Mare. Naimbaglaangan at blurred ti rupa na, Mare. Badon sabot ni Manong mo aruni dagitaw, Silya. Aywan. Bado na talaga dagita na Silvia. Nangalaan nyo mat? Nakita ni Tatam Apuldo, igi kataltalunan. Ay nawaw. Ijay lang gayam tinangibat yan na. Sinubraan na ti ininom na, iso akasta. Di na amaw tinararamid na. Ustumat kit di, tapno agbain mat basit. Sa bagay tapno awanan ti pagparikutan tayo a bumarangay. Kumkumpurmin tumater aramidan na no kasta mabartag. Pudno na unay na Silvia. Jak amoy iti day kabsat ko. Naadik matan iti arak. Naimbag ko man no agdiritsong agawid ijabalay no mabartag nga masaan man. Nakitam ti video Manong Ronnie. Nakita ko na. Nag-viral ka. Nakababayin launay dito eh. Pagyamanam tablet ti rupam. No apay mat ngamin ngayon batim latan ti pantalon ken t-shirt mo iti kataltalunan iti dayjay nga aldaw Manong. Nukas na. At dati nang isubli ti badok silya. Inted ni Nana Silvia itay. Ay nawa. Diyak pa yun man lagip noon niya tinapasama ka. Ala agbartag ka pay. Anya ngayon ti rupam nga isangom ken ni kapitan kalpasan ti kasta na pasamak Silya, magabrudak sa amat tayo. Agabrod alaw-law at umat dita. Apay, nalakat ti agabrod? Nas ka na pumanaw akong dito lugar tayo. Nakababayin launa yun silya. Nakababayin kang kapitan. Nakababayin iti intero barangay tayo aring ko. Idi pay ngamin nga ibagbagakken ka nga uston ti arak. Ngam natangken mat ti ulom. Anya ngay ita Manong. Ay nawaw! Liklikan ti arak tapno awan to ti pagbabawyam intun dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.